Bana be amata ya mukuru ase kenyoro kia Nyamakoroto ime iye kaunti ya Nyamira abo bagerete nyumba nigo litukuli alero basabirwa nakwani gwasomo yiga urenge na mariga na manyanda mange na abo igo ikiranwa no mbaro munne bwabamenyi uko na chinga kiechyo bamenyi nigo baboria aborokigwa abo bagendete na masomo gosirwa na bakagerwa kobekwa byara gose kwemukirwa lichiko litindi uzugwemukirwa gatambukiro kia lichiko litindi nabo igo umuri keito Daniel Ntiri nigakirana ase umuyogoyo na gutwaragana ndi harobotiro kobwati mayenda nigabwata nsomo gasorero hasi kenyero kia Nyamakoroto ime ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira chinga kicho mwega abokoenia abantu bane be amatemo abo basiretie magimabo mapemo mutinyoyo aso kuyira nyumba aso mwega uyikirenwa n'abarayi aho abairi n'abasani abange nigo bagendera kugikeria egekorekyo gyo kogosa ekyo kirete okulima gw'echindoto cy'abayiga bonsi. Roho yangu inalia na inalia damu. Wamama, sisi ndio tumezaa watoto, hata huyu sisi tumemzaa hao watoto wote. Wacha niwaambie aba kungu ndo mwaitana saa 9 saa ngapi? Nyamakoroto ya abaira bebe usawa bale barigenti bayirudi magana wananchi kubatra abana bagisana aba kore school for next year anyone basari seita ya Nyamakoroto temejana yabere menge boke babero nduri jwanjirana mana yaga ndenjerenga umwanjira igo nyegosira nigo batigete magiga abana bane gati abo umwana umunyeruka ogosoma grade kia 5 limo uyuira yaliegwa bonana chegosomibwa gwikakora masoma ye n'umusomo lyumuya na indo mumenyi wensemeyo Thomas Nyagaka omwana uri mu konganjira mwenzi pi omwana uri akora amatemu onde yoje como korera ganchi onde yoje como rugera sapa imobeke pudding uchaje arabu omwana oyo wangu mobeke pudding nitamchukua kama mtoto wangu na nataka kuona unajua hiyo ndoko ya gosoni omusabuchiwa ate abigugaiga omwana oyo akomoreta muna toda kuyura January era atakobono onto agera ko nyabantu bamwabo erebya oserebe asense mwende abaraya baiga niko baboria oborindi botingigwe asense meye asomokia abokeania ebikore bingabunebi nabuna abakagirwa ababekire byara bayimukirigwe getambo kiregetindi kirichiko wacha hiyo station ikuja hapa hao officers wa AP ambao watakuwa wametumwa kwa ofisi ya DO watakuja kuweka makao hapa. Sio mko pamoja? Wasaidiana na wale ofisa wengine wa Esani. Hii ndio lazima tusafishe. Magiga ya matiga nigo yasabirwa nabana baiga bainigwa hasi chimbera inye isiko y'inyumba yo yayete. Egekore yatiga abange na mariga. Nkurubutere gataseni kyagatembe korega se kaunti ya Nyamira ile training ngurukwa Daniel Ntiri.